Malungil tutaw.
tirakra atretelela tialgum dilla Richard engire lomur etuklong matedob aku mesra Mungkin tengah tergi derogui, pada mu urtial kemal dile la Richard. Wil tuta merabek lad, wera pogululu ebok iwitial bats. Mara John 11:25. Mulwa say, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he may die, yet shall he live. Wasengel ngaka ogi seklangar engelo merarangak al tamat al mutan bang waklangar. Tingela Yesus. Tianga yak sogra Yesus el giredel lurogoder ngil beklat. Meral blakatak ra Biblia wasya sumko merara Yesus. Emora godal. Engyak mulwase kalmutan bang waklangar. Engil Yesus sa ogis mulwase ngak ogis mengi almutan bogisidra godal. Direk mulwase ngak aklangar. Mendirek mo meskida beser klangar. Esel beser klangar el bolo meskid. Amongod tial klangar el dangari el al tial belulad. Sel beser klangar amor ababulwads. Direk el mor abasiolo mgdongi lo aseng beser Jerusalem. Esel beser klangar amod yakaula bangalel. Adabora 1 Corinthians 15:52 mulwa say, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. The Bible says, in a blink of an eye, we shall be changed, and with imperishable bodies. Biblia mulwa say, Sedlu termigisa godal maldibus amat, egad momod aigal batanged, modiagal sebel matamal. Ya Revelation ak murgidlo saying modiaka godal, modiak aklingit tereng, modiaka alangal, modiaka ringel, al sel besek langar. Kita batangel wase Richard Sadang Silmai, aulum merara Dios. Ngulu merara Yesus, gilngera Yesus rasengi osabelel. Wakad meral momis rangkal rich ang meral mleungil ad. Meral mleungil plagar dalen mar adaro guya mal momis ringi. Tirge rogu mle metangali rasenga mal mle medem geungil ad. Dia Dios aku mlam ko dongil mora ulungul mlamot temel. Dingultur sa igidel yaksok al mara Yesus, kagad matangelo sa kagad molmutel mesang. Nagired lurugoder sa igidel yaksok, sa igidel hope, sa lomalat ka. Wasa Yesus al mutel me. Edik medong at temel ang al mutel me. Emel ngo igidel mora babulwats, igidel matirgel gaubultiga reng, al mutel mo kaswes emotmak. Magal kay lo banggel a Dios, mo sa beledra Jesus, el dagaw lo bangalel, el nga rabud, madewreng. Adado lulu. Rubak al Dios ang arbabul wads, kamral misaur el al liliak al sid sa rubak. Ya kamil dilela, tigar ang mama Richard
Sadang Silmai, kawam la makodongil mora ulungul leruba. Guk lamot temel, mora ulungul mengira Yesus elme. Ruba kamral musaura el alsids musaura klung yole layang at agiolngi tergam bombobong gamam tial gamildil tial elsang rela lu olel mol mu traulo bangalel. Kamral musaura tirgero gul adel mlosab iren me el ngaser tial elsang ra toera udo damal ubeng. Egel baby ranges material guktim le mangalimra atulungal gara hari charad. Ubak melulu ulgira la tulungal gari hayato ma Clayton tirgero gul baby ringi. Bomo banterir el alngara time ra albu le rubak. Ebo mongla da tir mongolim tir logiwa edaurengar kau. Molisi arendir le rubak direkan molisi aklau merartir. Wal sabil tuir segidel yakso gargal wase mong el mutel mei. Jesus al mutel me melar gamam. Le gorababel wats mo bangeme obangel dagaula bangalel. Magil mutel mo me sang gal betigar mam Richard. Emlamo di busra drongalam. Kidi mereka sule me rubak ra arogul togol girel tial gamildil. Mesang bol sebel heger rogul teletelel ma telang tengil alsang di bolungil besul rubak bol sebamal kut maklit al klautu trel el sils ramam egi mungal tiga ramam Richard ngun modo clear out por segi de lolungul morsel time sel temem kamral misal rubak kamral di Olngi traklangat tergau mora family ringi direct mor tirga rogul adam ler el alsils tirgel baby ringi ngar roy der gup lo daga sabi iren mei direct mo makal tanga tertir mora misal ba gidio dars ramam rogui mora lotur clean gal tigar mam Richard le gora imam iwai ngara abud ngara abud ra Jesus dan dital Yesus asbelo maskama mabuda man mi iwaya rubak ngara ulungul el morsel time khamran misaul raklangar ringi ngilul maskamam ma time ngilul maskamam lo sabamel madangali lagi mobangel yangi aulum marar ga rubak ulum marar Yesus magi maralo maralo asagil mutel momesang ratarak labasai kamaran misaul time ngilu mas terir at tulungal gargi lo sabir ngara kau bertiga reng at torak laad mol mutrel al time kamram sal ruwa gimra dolngi tayga rogu ye odars le gorgau edibl oil lo bankle langal gem Jesus lo sabalam amen. Mokhtar ngudra alitak la iglesia ya program mergida dia kalau time. Kordi omes ergi de di gid mere ergi.
Adi gua isirgi de rogul wase momre kari adra iglesia ya adra baratang ke tara Richard de nagaugro mi Richard ma ke omra lo asing malungil gora o tiak langara Richard den bergi de rogul el alsils gora da okle do limaralma orang sa umil litak le do mesra klara Richard tir al TV ngar tila komal mesaul ya programa ngara QR code mlok medelo del bungul kusikro lege tur ngara program abdul adam lamo digital gida mudlang mang al sum ngal ngal bitar kau sebel ngosuka ora cellphone kau MS keringi ding tumla advansar ngal kedel morba be kita digal sebe telur tirmung ndi sei kita program ndi memberikan itak ra iglesia yang bawa adil baratang yang bawa open mic batang tirar tok la dengan artian ngar se di Richard ma arbe biringil الململم السوريين مش اوتيا والسويل كده لا ريتشارد يا وريو لو كده سويل يا وريو راسويل بكده مري ارجيد رنجال ريتشارد امورا اكلو لو الغول مورا اكلو لو الغول الموربيتار هذا مره يشمس ngara ingaon sei kita kora tentative program rigid kita sei di ngul mo emei eleng Gumilila Richard.
bebira baltigireng el adam el Dios rapabalwadas. Rupa kaki mal merang sulem. Aki merang sulem rupa lagi ngartiang. El mengalim bertrikal ngalgel ma bebil a brother Richard. Merang sulem rupa kara klangaringi elga rupa kamle maybe kulu bengkel rupa kara kotel tur tel belulat. Elu dilu bengkel rupa kal morsal time. El oitis el mamulubong al talil. Melagi mertang rupa kal ngitra kau modo dur kamam. Eki pura tegingem. Eki mengay abud maomalat ka maklisi al sils. Eki man berang sulem adam maldar sagar hui. Engarang klel ang algemal Yesus ang nyaw sa balam. Amen. A Yesus adir ka amildera karus mang ngarawlungul esel tutara Sunday early in the morning a Biblia malukol kumo first day of the week et naring trigel bebir ardil el mera tial taballel el memengil trapatengel el dim nakat temir el malmongil mengil trapatengel legut makli el mura ulungul leng sapadol sil samral mem tak musahal malbon berkat tial sils ya dalut el mong ya dagat makli malmongil a Biblia malukol kumo a bebir tira merti agid langaring Yesus langar ulungul et agida adilubo Alas sagid el hotel, sagid el 2 towers, sagid el sils, etir di la mei. Ya le mei le sati al badal ngaramdal tial ngaria el dalakarnya Yesus malubang yoy warinya Yesus le kora cave mlamo ngaria mlamo bertial bad. Ya le bolsis bertial ngaria Yesus, a Biblia kmul kmura Lukas 24 ra edel gigar el badas. Kmul tom rigel. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. Matamlo sois betim lakal batik rapadangel arubakal Yesus. Dim lakal batik rapadangel. Mledibus. Tamlel me matmokringi el malmorsel el mongil tretelel por aulungul el ubalamay en dibus. A Bibliam malukol kumo. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, 2 men stood by them in shining garments. Tamal da oro kora malrao rangrir, e alomes et tangania terur adalo baira kora malmadidi el bail. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? Tahman mlumatakte, man mlubyon, malmura utuma. Etrigal adak mulkmo. Ngarama ko mosi, gra adal ngar, adalongolir, aram lamath. Why seek ye the living among the dead? Emilkolkmo, he is not here, but is risen. Diakal ngartiang. Alang makarang mlamagis. Lagi kau bertiring kata ngartiang le kata ngartel mangalimra a family der brother Richard and ding subetel mesa Richard ngartiang ang ngartial ka holeringi engdi kata bolot kay Jesus el ser albora ulungul ya labor sakit el tutao lo sigra patengel engdi bus Alang mlamagis. Eseng ra balugul mergi del alsils. Ang yak sokol mo ay Jesus am mlamagis. Magidel ngalgel sil dabora ulungul ang direkal subet el magis. Talulungoy waringa elder glen al tutaw amal mle touch a heart talanga. Ale Jesus sa ola ba bekal klisi ola ba dakol bang leklangar. Yang ngidil adalo marangarngi al tang albora ulungul. Engarngi ha omlat kal dobang mo. Ang subel lamutel magis. Akmal mlangar apatokol kamaldila. Kamaldira apatokol ad. Hindi nga niya bibira kamaldil black poringi either ang adil maluubang adala adak mulk mo. Diaksal syurok mo ang kala adang laam morgir. Yang nga kaploon malagortilok mo inakumtingak mo rang diakal sabatalum dasulway say. Alam mo tringil ko til malamat til adal mura ulungul, adya kat sabet al guarantee mo nga mal mura papaluhadas.
Alertang osangera boy am leungil hindi sila kukmra al sila ablil akum le abiru kalam. Esel dongun na Biblia kada mamdangek mongarnya mokkeldel surprises sel dabra babluwadas. There are 3 surprises they say that you'll have when you go to heaven. Sel kotol surprise lo amngu akawal ngarsay. I'm here akakmlamong. Say number 1 surprise. So lang gerong surprise. At tigir adal kaman ne syuk mo mal dia kalabong let mal dang rengra ang arsay. Let ta kadal adi mesa assembly krel didim na mesa serungul. Potokar adal mo masarang rir tangara papluwatas. Kung nanglingil adal de kabikra karusulo mangrabitara Jesus. Aradak mulk mo Biblia tak mulk mo the thief on the cross. Siya dito dangali siyang kaladam le meror. Nabi Jesus ang dilul mong rarangi, dilul mo akmal subatare el alsilts, mo banggir arsel baradis. Di kami sasay, tigir raadal narsay el silts, adi ulo mesernil mulk mo ang kameror. Mo maasarang rire, mo gilbot tiyak, latamo surprise arsel silts. Resak mong kalaada ngara, apapalwada sa lobang kila Jesus. Yang aringisal mo mong doa sa yung ongedel al surprise. Al tigir raadal dumdasak mo ta maldi mong esel dabong yung to sikirtir etang hargir. Hindi ka dapat tikirtir. Elang rang al tang tamal mleungira awes. Ang di at salang rangrir at maringa lorre kataringi at mleom tora Dios. 3 surprises. Mangra do banggung. Tagita do bang. Ko do bang aklol o malatka. Maklol hope. Et mo klangara ad. Sel nerangul mahar teringi allo tang ala Dios. Engi sel memory ringi angar imala Dios. Engra sel subeda klolo bang. Ang subeda klolo bang a hope o malatka. Embrotel swakti al takol Marigel hope. H-O-P-E. Elengwal pelagulak mo. Heaven offers people eternity. Ngarinya te eled el morsay el rokuy. Ngakamal dim nakudang aliya brother kita Richard. Dikman nek mdang aliya rangaligel. Emam dang ali sel Jim ringi to. I went there once. You can see I didn't continue. Dik malurnbel narsay, akmlong akmong ama obaku. Akmalurnbel ngaringi makmal workout at yalji maringi, malurnbel ringi malangarasay, el malasa itabori, malasa itabori. Bada ko tangali, dik malurnbel malames ringi kulk mo, wow. Ang kain kel maral, ko tangali adabral maral, physically fit, ako ramal muscular at. Yabuak mulk mong ila Richard, ila owner tial gym. Ang hindi kita kabaltigir yang nariya faith ringi. Nariya klaw marang ringi. Sagit ako to klaw tutalil. Nariya klaw marang ringi. Nariya klaw malat kagidak mo tarak lo say. Ang dia kal sepetal mamesang. Tial klangar matay martial utama adi mo ngwem dadi mo diak. Ang ding klor ngudel madangyak mo. Ko klo malat kargidel sepetal mo kasuwes atak lo say. Ala Jesus ala porada balel ang dibus. El alsil se kada mo dokli dangali ata balel. Ang ding ariyo malat kak motar lo say. Ya omlut mo sel da balel ang dibus. Alengarang ngariyo umalat kak mo sila may Jesus ang direk logisi ang ul mo rapapalwadas di mo baaaw ti aldapalel ay Jesus ang magis ay miligis mangarinya te eled al direk subet al magis at tarak labasem ngarinya imol tamanay teru lubek al lungal kam hakikiretil nga ngalamle erung edergil engel gikiretil amilir raraela magaral dilub akaryol mortial morang karadil yang miltu ramlay mamal di miltu lang kalgi karadil yang miltu al math
Mamotemela kamaldihilam. Mangkal kira radila ngartial kahol ringi. Ya dalal madamala meo mesringi memal masum ringi. Ako teng mong angkal damal. Angkal damal angkal dila dem nakalumrang. Dem nakalumrang rubak. Mahal makita rangule maraldi marala langalel. Mamal berangkal ngalgele malo mesringi malamang lek mulk morungal meigang leng mutiak lutel mesakaw. Maral diak lutel mesakaw rungal meigang maral diak lutel mesakaw. Dilmangal. Diak lutel mesakaw. Eng di Silmai ingel dalal lumarang. Mamal mertel kahol dangal gelak mulk morungal ka. Akmaral barang sila Dios silang ilikalong mas kamam magyo pakawal di sesel time. Ang dirungal ka kamiway real al time. Kamal di miway real al time. Maldik medung aklamutal mo mesakaw. Ak mo mesakaw arsel tutaw elamay Jesus. Matutaw rungal ka. Matutaw rungal ka. Matutaw. Brother, at yung amal di mertagi de kada. Malmasuman, muraw lungulang karubak. Ending sa pedalak mulk mo. Matutaw. Matutaw talutal mo kasuwes. Nagiman masumar ka or elal sils. Hindi matutaw. Matutaw. Medalulum. Adam al Dios. Kami der single di imol ngaligem. Mlokbik kara karusal girame Adam. Mlombaringal. Mlomar sarasa. Mal mlo warma. Nting blem besub taru merubakal ngil ngaligem mamosoy sibragal tokoy. Elangaraw ul. Mangsab ma merubak. El salgiber tagit el time, lakamildi lang artiang. Ang sama merubakal, ngar niya omalat keremam. El Jesus merubakal neter siyak lang haringi. El ngulmas kamam, maul mong samamal, el mutan mong wak langar. Sal dabalela ruba, Jesus merubakal mleba aaw. El ngiyay adim langar. Mga niya te la merubakal, tagi mo raw langhul. Malubag imen masum marapatigra rang mam eng ding klorang mam madenge kumarubak ngani ate alam malmutal mo kaso sa tak labasay Adam al Dios akmal may other siya family ra Richard Adam other siya family ring iro kurubak mongli mertira be kalsils muli si irtira be kalsils martang rubak at mail me malmasum Hindi ruba ka tamemen malmasum ang nga omalat kartir. Tamemen malmasum ang hiru ba. Ang ting sabaril mulk mo matutaw. Silsil sila may Jesus. Naklangar ka man biruba ka ting hari imam. Bibliak mulk mo aklangar ka man mablart. Era Jesus elangar ka. Makmal di mertiang. Embre nga sulem. Raklangar ang aligem. Mongat mokrak man biruba ka rabe kalsils. El mokas weso sel klol sils. Lebagi sa tigiragui rakodal. Tigiragui na matangal ka patigarang rirakaw. Esel gibora papalwada seng mal mapatoka apa aawal kahol artial utama. El maldiwa Jesus sira lebagis. Akimbre ang sule maldar sa igaragui el ngarang klel ang algem el Jesus el mlath edingar el morar. Amen.
Medi klotor wil 2000 mortirgel dirgam lei. El akil mutron tira trum emel bungar beklad. Egal ngaringa kora tribute loruringa family ngil mora ngara TV. Kita mendengel wasia Richard abakorda ngar ewagal rakal dia desang. Makadongoy gidin morsel al masisi. Yo mesringi lengam le orang seur gidra tokol ngaramang ya uriul ya adil baratang amo Eurozizer ngi ma daktoriano ngira itay tirige bebira Richard agi try lo ngi trasno en wasi ere yoele bongen mak wasi erak mom terasno ndi siya program lagi del moswelb ya uriu lagi del do ya kada swelb ya Richard adi mo madakar raklo lo gulra ol gulra ingaon ngan ngerbod bitra ada marai simis dongi ilak subdemil wasya Richard ngariya terul ngelegel ngariya gri gemaptu Agri gadim na madaling mor omrael. Yaptu ang artiang ma auriu lesel vol goram de da sarbeklad. Yak montil me mo komisar roguileng ga omtera damal. Ngaria rulera hayato makleiton dirkei. Bitirge gida ok momtera Richard raka. Family gida mong Ma Melson. Melson amne dibu sediri kan ngartiang mauriu lak mo ngi tertir mitemem ta o tetri rigi der rogu mo kadmo mendengel wasiak langara ma abebila mra ele abebila di medel e kudu kay ngi se orngir el almo komal masaul If I had only known the last time would be the last time. beto kay gagid el iblalo ngayon mo overtake ga exhibit sa Richard. Richard adi kadil lelo ngor arajim. Direkal mne egagi artist. May gagid el overtake ang ngam mingat moklo. Bak munitra lolita lo wasi gandi ka medebit. Yang oklak wasi ndi kay gadi ka ofit ndi ka lo true. Di saya tara klangara Richard dim nakatasal madangali di nara madalai orang siora ada rajim beringi sil bola ka loru ringi ngozunga mai ka rogul overtial madaltiang ngozunga emrula itabori orang siora ada build up muscle sertir he was one of a kind and din dili lugul adel dim nakal sal bisadri If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing. And they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased. And knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven
or on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd want forever back again, to look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had, so many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever.
peace in where you are. Maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion me as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love,
hear songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above.
Kalungil suele ba. Ya kumes na teme de. Au era bolong itu adal baratang yang meguling itu melimerti itu utang alep tu meme ma Melson kon itu kami memera tialgi mengaringi eso la durang kal craze man me kagi dil ngal tegil ringi ya hayato gaya ke grelo odala Richard jadi nang si serang kal brother ringi mumnaras ko gil merakasus mahal ya dimit tirogu ira era bolong do adal baratang Kaki tu lupa hayat tolo mais lo misra ardalal. Me que introduce ni first day. Al mertiang first day mombre que mun berai. Okay. Mais sim. El angay kita Grace. Kasistera hayat toma Richard. Ko angara. Sí. Enggal nga ulama Melson. Melson ang algala melidiul. Melidiul na sister Richard. Enggal nga ra kadakmela hayato aptu. Gaya ang algala Richard. Deswa kan maisin mergi de rogo ile tirga gida ukmom tera de merir. Man mawila ngudran kal dil mosbel. Katras kogi me mogayangan merbelau. Maybe the last time they sabra ring. Di meritiang ekngol yung sa adal baratang. Ni mangira ite ngati imbol subil. Kuk yuno zaisra. Malungil tutal mergi de rogoy. Kada mal ngal tangatal Mekal dibel awal tiga reng longal ka malungi layang ada tial sils ra atargid ra Richard Sadang Silmai malptoka rubakal ngartil ang ba direk mal dimrenga suliwe madangabu ma abeo tirigel guk mlamel ding lemrael direk mal mrenga sule lang gram gati tigel adala Amaria, adala Sadang, kita roko am local dible, utkir tial sils ra on masum ra obakma mes lima ra Richard Sadang. Ngaka mledibus, mlar omrail ra ikrel belaw eng betokol waseng moringa kamaldilela Richard ra el sils. Ekora ulungitul wase bolsabek el alim ngaka sa lima mara snow gibom du sesel girel tial sils ra obakma mara Richard mendirek mal swakal
direct mo mukodong yang klelas no lobang gedal ngatiang el mal kora obreo darngur beltig reng ma aklingit reng mangro diakal sebel mertiel bitar nga ke mok musesei ding ngatiang lobang ged tara mal mlekme dara betngela Richard malungilar ngudel ngatiang mangalimir gid direct mal ngal tengateleng mo sebela Dr. Yano, ang ira itel direct mo tiil mo musesel girel ti alsils. Kaya mamra President Toribiong, mangira iglaw ngatiang, mama malmlekaw grow rat ngrongol. Adiswakan mo dulil girela Richard akumdas wek do kongel beklad. Nga Richard malmle bako gwi, mal bukuraw, mal bako ngosengs, mal madu ulo beltig reng raru ulel. Kamamal mlekaw grow le mlar bitarngi mal swakalo ay silmera kami waru ulel maru udal hayato Clayton obak miura Richard ako tilmlewngir rarbeklat. Dimla katara time betig Richard Sadang goraw ludopso mora o ulel ngidil at. Mal sa bedel gongel wasenggal Richard Sadanga mal mle adra abud mle adra beltig ring direkel dome saigal zungarngi maigal arterngi ngarngi segidel tarablol lomot kerngi storyboard mal ubeng zungarngi mal blol lo aisa isel tiagidel tokoil aku kau madait el Aku kerja rangira itil waset tiang arabel gul ngase ngogula reng waise meng tialu rerel ma aigal lo sel ma arterngi malulu ul tiagidel dait el belgula o makareng e direct gora olela blungur gid ma makle ma asyugang gid ar adbela ultui radait ra aku kau malel mo o tamo kama ay dal mo o alang en direct malt marangu kuma ko ay sergidel bekladel waseng nganya time God Richard am lesiger ngakal wase mal swakal lo mesrangal gemera ilana seral hotel mengiltel mo ambassador gidel mora United Nations maklogri rangal gel wase rungal nganya rubakal swal lo mesra kami doral mo mesang magibo angeng adersia itabori el blot ketiay gidel el dai terngi edilurngil wase eurungal ka malswakal ngutial li itaboril maskaw malbor officer ka ra UN direct mo meserngi mo lat krablur belaw mawlem mabelwam mo terngi mangmalut mer ngulo ay sergidar bekladre al sils lo asesel itabori ra Richard a club sersel obi sergidra United Nations el kloklela blur belaw makmal merenga sule me rich obkong ra abeltig ringer kaw el level oil berogol osengem o mesel meliliwek rar ar baby kaw maru lem direct malt mar ngul mo kodong yak tu ngal gel sal olay tu ka o lam ada mama mlewngil ada makamoray gel ultil o il yataw beltig reng kagi da Melson el direct Richard oktamlel kawa mo ray gel lo ilablay o lam yakatay ngeseo ray gel guk tolak el girel langar mata club say rich akmo melmesumber kaw merenga sulem ramleungil belkelar ngumul morar toklad kadidel liab lila exercise esolay mle ngosu triap toklad boray dung o ay sulwaseng malmo del bu albong atok tanga dilurngil wase galus o del bond Richard aridel li mle lus o gol mul bond maular boray dung o bengedel msisi adirek segidel beltigel rengra atora exercise lulder si obugudra Richard ta kom kora morar ng milwa senggal
Reboray dung klong gegrera Richard den swalo ay sa kamiw. A Richard da klor kamamar roguy. Ayamar. Oh, dia kang gegrera reboray dung di klor nga kamadaktor yano. Oy. Dia kamal ngeral boktung iram keti. Ada mal ngudul kukme keldibla. Kauma senator na kamurama o legara Joe. Ekada alimel kaswes. Rabel tigering ergidel mora Richard Sadang elngia kamama ulumes ringil le kedungul buig mlarngi sele mliril longal el Volkswagen el ligale station wagon lulbal mero sa blawang ertial belur belau dia kudngelo ase kom dengegel blawang ertil mal mle oisi endi tamle mkedungul buig lol ngusera damrir Sadang, le tara mengeteklel belau, madrira Marial del Mam, mal le mdu Richard lom tebe raru lel, ma direct mal aloro lang eng mom sa obak mamra Frank, el direct ngara babelwad se alta kami adia kamo dengay, gagida classmate nga kara Emery Wentil ngarsey, mak direct modo nyang klel, Mama dilakal nga raskura Palau High School. Engkay gitu lo mamara Frankel tim lamrael. Alta ndi akalo tengel mekekerel adingge amle valedictorian ra graduation Ramizenti High School. Menswakan mi isil waseng tirikalo dama amle melom sarendir. Amle mdenge ngalir amle ko kuwilongal ka. Read sama obor babelwad sem mulmusum aradmam Amamangan Maria, maubak mamra Frank, agi merenga sulem, etiragi daru lem, maru udam, mangal game raptu ulkey, agi ali mekuk momotmok laigel mlewngil lomrelem, rel almor ang amdada club say. Adios lo bangge del beklad, e kultur gek nguti alte alek mu ulgyun sa ngira itay, Dr. Yano, direct mal adrat ngrong le o lela Richard, magi bol elaigal aldadak, pamal mesulang. Sulang adal bayra tang dosus rarbek adal losibil mera tial gamel dilela Richard tirgal ngara al sela blay tirgal betok ladal ngarik manggel sister ngil meli ngarang bardo ilain mahalag umuulo. Ngal rich, tial rich ngakla, angakra dois. El rik mahart. Au rik abulgulak mo marredel. Ya heart abulgulak mo ngul semul. Segidi ang klela, au rich magdamamu ur segidi. Ngang amil elra April 20, 1952. Tiang amle sandel sils. Tiar rak, aragra dragon, aradra sina. Ngang sils la dragon, mergong amil el tara adel mil el o si sils, Marlon Brando. Ya, cerebral sereng 73 gil, madart mo de matal klabsay, ang los mer. Esel omomult, ra 73 rak, and 26,660 sils maklabsay. Mangdiakal sebedel mo matasay gigidel sils rogoy lang mo diaka time madebo kulil tabebil egu ay setial segda maseral gegrel ade aurits ma damal ma dalara Maria
agilierat ngorong Israel lom gdoringik mu uramichi. Miada mo tong lia uramichi dice tokora siapa le senator mula se ngio Israel. Bomo dengay. Mlarnya blail mlarsel blirir. Mle tablol maklol bla imol klol blai ma imol mle koral lemol mel blai mle bakery tagid lol gornya adal bai dimla katal kim kaigel blawang aktim lem dengek munggal ngira erang amle adra buai dingal mariam le adra business matirgang amle ugil besrir Miseral Gegrey, Frank, Mangal Richard, Amlegot mo turist Moragwam, Langaraten Arkrir. Aul Makmlo Makmlo Samarial Mor Airport, El Momuga Ertir. Yakpong, ang matengala Frank, Richard, Malungila Bilir, Ologo, Aigal Lulgo ngela. A Detective Dick Tracy. Ngosisiyong yung algungela ang irmang Silbora Albera Segad ma Senator Salvador Talams. Hindi ulmang malngod mlaringiya apsela arm rakal lulgungir terong mangmal di mlakubes masera klungal adak mo selbok klol aden soakal maulgo ataray gay gidia. Seral gegrey. Ang ngariya time kamiyo ada mo ngayon dingar Richard am low biung lo. Am low biung ra ol biung ra Thailand. Ang klelabat. Igel man makadala labat. El gold. El Richard, maurani rangoriak, masimon ratherbay. Sa igidil time tirganga magigrel ad, mlem sangagad, hindi mlakal waigel siya singil momes lang. Mlem sangagad, ubiyong, mle cool, kamle tokar maasringi. Ay imortira Eve. Kal Eva, agiliera blea morey. Hindi ako ngek mong lekme, dal ube tul makringi ruriul. And then, say epto, kau makriga, ang algala Richard, ra Eve. Tiriga nga say ngara over clear temle Mr. Cool. Agi tobel mo tangara school makmlora hawaim le kamangal time yak may ngara oko argila Richard endingang amla mo uns ngang amla mo ornya uder ngi Richard mlem sangag amla mo muscular ngi mabila meli rangale marek Ima marega li segid el gym lom gdoringik mo gym use. Auriu lang lo gym useful use. Langgang ulmusera betok sense rather belaw. Segid el time rangar oko argil ang mlo artist ngima Tobias. Emrogong emleswal Klagdal ay gelgduk mong medium agar-agar. Mong leswal lo uspe mahongani. Mabebir ay gel mahonganil blot ko mahonganil ngingi Matobias. Ngaringi ang artial ngarmadat. Akmat ngay. Mle gym use. Oh. Belaw gym. Oh, gagita hayatok mong mle belaw gym, mo gym use,
mo Jim useful use. Okay. Michael itaborir ngia ngod diakal wato bias lo merula itaboril di waigal itaborira mo mesra beklav le pebul ot paal e o krokro e maklor adringi e kmal le soal lomot ka storir oreor langkar richada kmal le soal adr oreor diga telgibul gora model boys le sel mo mesa igel siasing ra adr oreor etedi taliot di say am le tetele langkar richard eureul ral ngara kar en mlora canvas mlo arta canvas mlo uspe ay gagil duk muntabole lo art ndi ako dingek mungraw uleng miluk mora canvas dinggang amlo musubra kramer mlo soal musubra kramer mengima ponsiano kimbis amlo scholar ra kramer ngarngi akalor ngi seral gotel mo busunga e akalor ngi a yellow ma bagargar ma dalgelga ma orange aigel kalor belaw amungaw ma barak ma dalgelga emergo e uriul milngod mo green ma blue seral klungang ngang sel giboradoy sa igel artringa ulmung malungila kaloringi aigel aigal klavellel aigal lolabel melus aigal paint aigal lolabel asperebra aigal asperebra kilaradoy sel memsang maigal art ringi ngulmura 2016 yang yaman mo ngod akalor ringi malm lo soal aigal kalor mam asngang ra constance ra lolu sra bugringi ngaringa tablol sia singra art ngal Richard ngaringi imong awel imong abayap lengkar Richard amlarnya armel la iga kita armela Richard ngaringa abayap ngaringa amal ngaringa masgiw ngaringa adeng ngaringa ay sel ay amulut krardil hindi ngaringi rarogul drawing ringi hindi ako ay sel telgibel korangod ay at sobi akmo ay sururiw hindi ako tiyang ay gigi amle ermel ang kalb Richard emergo ay gal art ringi adakadil ngarbelaw en saklo ay sirgumiyuk mlaset Artra Richard ngara Mrigel ngara living room ra Carla Stender angal Carla angalgel ang ribongol maasra adois miluk mora Mrigel granddaughter ang ribongol am asa kamam miral mora adois 1910 direct ngarngia art ringil ngarablila ang kagidle DuPont damala Constance radois ra Dusseldorf sel moral moranigar ablirir ngomsi irtial rael morbab diadil say in direct ngania art ringi el ngara museum ra Frankfurt e direct letara time sel publishing company ang Clela Raymer ang ilu sel siyasing renggel bayab ang lulo liara front page ra katalog ortir 2019 mo 2020 mangdiado nge other belaw di imal ma rengel ma influence Ranggal Richard amla mora Blue Ram Rigel
mlamora blura Europe. Mang serabol 50 gil, 55. Engyam lo domesringin mlakora mlamom itut. Mlo mulo ngaraw gurul. Serabol 68 ra April ra 2020. Mlo raw gurul ra Taiwan. El me gdolngit ra gal ngiram getik mukman nom saule wa adam el dur rigid kum sendran kal Richard mal borau guru meser albong el mei en masadra Taiwan mutiak malungil belul mal betok apar ni mesel tutak mlamam rera guru makti exercise borai du meser al mei en tarrak malungil en di ser albong etam lom tigringit muigagi daraktel mlamos me malek dum aktirek lo ay sugmi mendakbo marul ay gelo rul ngkang akmal sol mga stek mga stek rural exercise mga stek rural exercise mga stek bekel time ma cholesterol ngia agotel ngarbabra cholesterol arbeklaf ngol tal record le cholesterol niya ngara tal telael seguidra tial tleteler al klungang en cholesterol niya mal ngarbab en los mer aigal vessels aigal duk mengurdra badengel leng mal klalaw ni en los mer taraser lo ngak rangak rasyabal takay asu disease iga raktir ardil rasyabal mandi aku dengek mutiang milgrang melukul morngi andi aku dasu mung kolesterol awul ma kolesterol olse ergid olse rangurd ndi al girel mal morbab radart ndi girel ding aryo makita ngura Richard le ngariang algegal saal el matawang klel dim nakatal bolod ngali esera bolser el bor hospital dim nakal soala bodomes ringi lego to arma dim letal klalo guldur klira hayatok mumul mamsa Richard aradyo mal dilo reng san news dim letil abado mesri el molmu tercera akasusra bolser en milgora hayato mu pomolgora toktang me gisang mangagma hayat ngagma Richard ang ariak malbar talam hindi ako ay sa ilen manglamay hindi selguk mleber telel mlegirel lo balom skak aku reng suk mumle soala lo skaka gitar ngak ndi aku dengek mutial gitang ra malbulgul di ngak rak kegrek mle adra band mang ndi aku dengek mun soala klutel mo adra band di segidia am leber telel merngak mang mal makitar ngugringi Hindi akadamomol masum erbaray dung mo ngal rich akmal mle special alaf mal mle meyak laf me igang obrong bomongir gid selguk taratime sulang Ilakataman na mo matangil was yung watala ada Richard. Nga kama Richard am nikaw Koror al turok mam merela. Mbuy kersil bitar nga kama kabuy kerbitar ngi. Maklangar kama ma natal tur oreo mo risbek le tuob.
Et muro aron mo respect le tuwa ba? Edi itmak. Ma di ti ako bes ringi a doktoriano okpora klinik en hindi ka ay sir nga gawa sa sendil wase ngal adam di. Ater ka klila nga rin mo umri marom ringi marakulto ko ringi ka agire del diol ringi morat gul. Minsan na kan mora huy riping. Makpora huy riping ito mali nga kan mol mo ya tokta nga wase. Gire man mora bot kara ka basingil lagi ka aswe baka tilim. Masen dito pa tatal bangil mo masen diak. Mau tanga loreng dari ila ayo bo. Na eder klub seruriu. Open asim rayo bo. Engari chard. Aktim longil. Yang mendengar luas vegetarian. Ak no vegan. Misal gim nga nablima mga meat nga kakabinats. Itilak chance nga kan mo diya ko nga binats. Mga ka-atigal chance mo diya ka lo nga meat. Magila di diyo lulul sir kama diya ka duulil. Akti duli sa higit lang. Gimora adal dim na katal dul mo orang. Gipti nga ngura ng liged ma. Aru uled. Sila kotruli TV station na kama marakaw si sa akla. And every Wednesday at 3 doria di Sadang arse. Make sure hindi agim toro al mamulugor arat. Hindi ako bes na di Sadang. Ay gay ako na di tingahan mo ng kal. Tarkamam. Yak yung da sulwase ka kumrumengs. Ingay ko kaliw. Hindi ka di mga amit kung marro ko'y. Hindi il-sel-sel lang sila kita al-sels. Ang nga rin abrabang. Isel gim bikarel nga, ligat na Richard amarula abrabang, yak mama. Arwa tokta nga diyak lo nga, yung mong makalam. Mong bleswan mga abrabang, ma specialist. Sel delicacy na Richard abrabang, so enjoy your abrabang this afternoon. Ako man masaw rogul, melding na Richard. May ka ko man sulang. Yang ako nitra, ngalgalablayin bol, loro salan si ako mesra elder Glenn and dir ngar sila blay. Please molulu bless sa kalit. Ngar sila blay rogo ya alu ulti alblad yak do mura alsel. Man sukum ngora yak sabi ngar diet ting bait to medik dir kapto agingal. Do shwel be the kiera igel mut awam emel bong. Lakat maklitel be bula tebla alolita masyanon, podcast musum arang ara 12 dori. Koman musaw rogoy, relal sils. Nawin swelbel mera peklad po the telek le dolulu. Rubak kal Dios ang arbabel wads kamral misaw lertial liliak kal sils rakamel dilela tarkamam eptigar mamel Richard ngiya mlamo dibusa dolong alam rubak magi mradi merenga sulem diulubang kamam raw olel tial kamel dil melmuter elal gib araw lubang alel marogul togadim lawngil basul kirel tial alsang Loolta global tigereng, rarad, family, morangkal ad. Lengiam le Adam le muirabel tigereng, le moltraigal adu eruba. Agi medengelo asing direk lulubel tigereng le gorkau, makaw au lubel tigereng al morangi. Magi meral dilmu tuloder siya, aklangarengi le gorkau eruba. Melbor aliway elong sel time sel seals li Jesus amengoy kamama rogoy le korababel wats agim amrek matemel aswel magidi moltrok lay galgal le odas le korgaw magi bomolay e bol musisi abatanga meruba imral mut lolngi tergaw ma mo mesra
family ringi tulungal ringi arangal gel malagel raptu ma tirgal baby ringi ngartiang tiro guerubak tirangar ataim ra albul mo mesertir mo ventrir molge der tirgau tirel sabiren mekmeder garupak agi miraldi miranga sulem ra ungilyang ada marogul togoy el mutel maral diotro gakli a Richard de legorgaruba maral mesaul agi melulu emerald di blo lo bang lelang alkem Jesus lo sabalam amen.
mesra temeden na imite melbungra swelba. E kita adangatian mo 12 dori. El alta me ak open tian microphone mang ngidil lila Richard ngobrol maluben ngidil at. El sual gu mekmuti ngil gira Richard ya gi mal wel kamar kau. Yang ara 12:15 yang mori om luas wa. Ya 12 dori kita kai top meral. Dia mengname tokor ablay luase alangan soal mekmuting ileng mending mlastarta omluos tigel sorin motmun mamsa Richard te alle te medrela.
دي الموت ايام البونغل دو منجل سؤال ممسا ريتشارد لو تقال ممسا يوري ايام البونغل تمو اسمري قاول موت مقر جيد المورا ريتشارد مو مدقر كلولو الغول البيتار هذا مرة يسيمس وايسي Flowers, I lay next to you. Oh, it's a sign that we miss you, but we know God needed you more. Your smile, oh, your smile, I'm missing. Oh, your smile, and God needed you more. Rest in love, love, love. Ooh, rest in love, love, rest in love, love. I sit right here thinking over the memories we shared. I share it till wondering why you ain't here. My heart cries for you, my God cries for you more. All them days when I've been feeling lonely, you were there. Times when I was down, you will always pick me up. You will always be in my prayers. I will never forget the love that you showed me. Rest in love, love, love. Ooh, rest in love, love, rest in love, love, rest in love, love, love. Ooh, rest in love, love, rest in love, love.
Sige ta. Apa tinggal Richard lo ngot mok ringi. O to ringi makati kita amlara amor kan mermang. Bakti ko tial alem renga sulirar arbek patingirar adan ne. Sibil mem kita kaing seul. Ol mga trira lel mar bebira Richard. Artial kamaldilel ang kaltalat. Kata mo pokra Richard nga ka uay sira klisiela. Ang yos yung militial kumalilel ang kalat. Mga ringi o kadem elol militela el may imildar tum okuwid maklay kluk. Akil tolo kum akli milongal. Dori 6,578. Manain el tolo kum 5 longal. Tum saular beklat. Baigang okay. When you finally make your entrance to that city of jasper walls and bright golden avenues, as you behold all its beauty and its splendor, remember there's just one request I make of you.
so much.